for real once again. Ya nyuma ya Falpi mwenyewe akubwira ati ndi umunyarwanda. Dutangira filime yiswe The Old Boy. Hatagira utikwa. Ati umuhungu ushaje. Ugatsibwi wacu mu rwuri rw'iwacu. Sikia Falpi nakubwira cyane the premier for real. Dutangira hatagira utikwa. N'abantu bawe uri kumwe n'abantu ba ku misozi ikikijwe nayo mataba atambagirwamo n'abava kure bashaka kureba ubudasa bwawe. Nanjye mpagaze mu nganzo ndabona agace wawe kamurika karatambuka disi nk'iterambere. Abo wahaye iberuka turera amaho urabibona natwe tukwitayeho. Urasugira n'ujya usakuza mubyeyi ibikorwa byawe nibyo byivugira. Ngaho tambuka usakare hose urakwiyenza hora ndyoherwa. Inkingi y'ubutwari. Ati ndi umunyarwanda inkingi y'ubutwari. Hatagira ucikwa. Dutangira Karachal Falpi hamwe na Sankara the premier for real. Yone byo tugeze mbona bitandukanye na hahise. Ati kuba ndi umunyarwanda bifasha kuba ishusho y'ahazaza. Turusha uwazavuga ibindi wanibeshyera. Wahoze wanga amazimwe kuva na kera iyo ritime n'iyihora inyobora. Iyo byibutse cyane ko ndi uw'agaciro sinibona yewe nagiye kure. Muramiga nkahigiri waca ahangaha mba nizeye ko ntacyo wanyimufite. Mu kidende cyawe niho nuriza amamba numva afite amahoro ntawahoma. Nyagasani cyangwa Imana yacu y'u Rwanda iyo niyo duhora twiyambaza. Mu mateka wahoze uharanira Rwanda ubungubu tugenda tubigeraho. Uca mu makuba ntibivuze kugwa wowe ugenda hirya hino ugwiza ibigo. Turabibona abandi bakabibona hazaza kubacu mba mbona ari bo. Right. Inkingi y'ubutwari. Ati ndi umunyarwanda. Inkingi y'ubutwari. Ati inkingi y'ubutwari. Uyamazu nkareba bitandukanye n'ibyahise. Cyane byo tugezemo na bitandukanye na hahise. Bikafasha kuma ishusho y'ahazaza. Ati bikamfasha kuma ishusho y'ahazaza. Kuma ishusho y'ahazaza kuko ndi umunyarwanda. Ati ko ndi umunyarwanda. Inkingi y'ubutwari. Ati ndi umunyarwanda niyo nkingi y'ubutwari. Dutanya the old boy. Nacha the premier for real. Bitandukanye n'ibyahise. Iyo nubuye amaso nkareba bitandukanye n'ibyahise. Sawa rero bimenye ko hahise ari ahahise. Tujye tureba ibyahazaza. Kurikira filime zisobanuye ku rubuga wa3.igiti.net za Sankara the Premier. Mego bose naho uva kwizima. Cyari Sankara the one and only. Dylan Kabaka. Sibyo? Yes, sobotwe. Indege butosho. Shaka kwigaraganya gukoma kantu. Yo mayitwa Dylan Kabaka. Na Junior Giti. Konya Irani. Abakura mu nzira. Nitwa Juju. Giti w'igipetiji. Filime zose wifuza ku buntu. Abasonzi baranshimije. Odira ni bebe. Giti w'igipeti. Sara nzita Sankara w'igihinja. Baba. Dira ni bebe. Giti w'igipeti. Sankara w'igihinja. Naba naragoswe to. Oya. Nzaguma kuri Samano. Bigera uko byakagiye. Ubushakashatsi bugaragaza ko abantu batuye isi byibura 75% bitabira ibikorwa bihuza imbaga nko kwiga, gusenga, gusohoka, amakwe n'ibindi byinshi. Ariko 12% barubahwa bakarangaza benshi kubera imyambarire yabo myiza kandi igezweho. Tera intambwe uno munsi winjire mu isi y'abasirimu, abanyamideli n'abatsaperi. Wambikwe na Bubuna Store, abahanga mu gutegura ibyangwe byiza kandi bigezweho. Bubuna Store, we make you smart in just a snap. Kandi cyane cya Bubuna Store ikiza kirenze nuko imyenda ibiciro baba bikubisa hasi cyane. Kandi uramutse utasobanukiye bya adresse hamagara kuri nimero uri kubona kuri ekran yawe. Ni hariya mu nyubako ya Chic, umuryango nguwo kuri ground floor. Tayari. Kubandi mwese mkeneye kumenyekanisha ibicuruzwa byanyu cyangwa kwamamaza ibikorwa byanyu, hamagara Sankara the Premier kuri nimero uri kubona kuri ekran yawe maze ubundi tubigufashemo. Ngayo nguko abakeneye kwamamaza nimero mwazibonye. Nanjye mureke mbaye icyakoze iki icyabazinduye. Abateguye bo ntabase kumvuga bataravuga ubu ni muri kunyira. Ya Film District GT Business Group ni mu byahishwe ni mu isezerano rya kera. Naye byahishuwe. Bateguye bo nyinshi cyane.
Tangira nakundi nzavumba sorry abana. Cold universe. Any good universe. Erega se shahu. Tangira gute rero. Barakwereka film district presents abana abatekoza cyane. Good universe bafatanyije. In association D. Avatigo Entertainment Stroke Production. Namara marasomye news. Spy Lee Film. Josh Brolin. Filime yise ngwici Old Boy. Muze gucikwa Elizabeth. Na Charlotte. Na Michael. Imperiori. Tanyiri hakuno mugenzi. Hano hamwe cyangwa handi. Bantu barajya mu kazi amasaha mu gitondo, bwakeye neza umujyi hari amahoro. You guys gotta call me. Mwana uza kumamagara sibyo? Make this happen. Kandi uza kubikora bro sibyo? You guys. Sawa bro. Saa tuza kubonana. Bagabo mu gitondo baraye mu kabari bakabyukiyemo. Yasazaraga abagenzi babo baza kumamagara, mugabo arenda zakuno do ku muhanda. Hari abantu usanga discipline barayibahereye ku kayiko, aragenda afata harimo ikawa asukamo ibuye igini. Sazara nabakunda icyo kunywa, anafite umugati arimo aragenda arya ifaze na ifarini ku igini. Umusemburo ku nzoga. Thanks, William. Mwana ndakeka gizuro ryiza yinjira mu kazi. Hari abantu babazi kari amatajya mu kazi atanyweye. Oh girl, I gotta go. Sangwa kangene turasubira. You're late. Wangiye baracererwa igihe cyawe. Mr. Hurd again, he's furious. Nyakuba Hadigani boss wacu muraserera. Mr. Blumenthal threatened to take his... Abandi bagutanze nabo yabasakurije ngansuka ugeze aya masaha. He said stay away from his sister or else. Umva we burana ibyo burana. Patricia. Your ex-wife, Donna Hawthorne? No mu ex umugore wawe mwatandukanye Donna. Nawe hano yanditse ivyandiko hano twakubufasha. I don't blame her. Buri abazungu iyo washatse umugore ne mwatandukana ajya akazi kawe akavuga ati amafaranga y'umushahara mugomba kugira icyo mungenera. Filime tutangiye ku itariki 8/8/93. Munsi. Mugabo yari muri biro. Hano ni muri 93. Man, Joe, how you doing? Abete boss arazinja hakuno. Oh, I'm sorry. Mezute. Let me take a look at those. Hasi buretse gato ndebe mu document. You watch your fight last night? Ijoro ryashize byahabaye mu rwano cyangwa. I was working. Anandi mu kazi. Talk to me about newcomer. You're gonna Ngambwira ibya nukombe. bag this guy. This is a make it or break it for us, Joe. Mwana John sinshaka gutandukana naye mu kazi ushaka dukora neza. We got dinner tonight, Pinnacle. Pinnacle. Atarane bijya gusangira n'abantu kandi birihutirwa. Oof, expensive. Oof. Ati ntabwo birabihenze nati cyane ariko ni biraingenzi. I always do. Joe, if you don't, we're fucked. Ati mwana John utabaseriye mu kazi turaza kuraburiza. Now let me make this very clear. Reka nkubwize ukuri sibyo. If you don't, you're fucked. Nutagabanya inzoga ni wowe uri buraburiza. I got it. Ndabyumva kumbe darimo aramubuza inzoga nazifite mu gacupa. Clean yourself up a little bit. Mwana banza wisukura itekerezo bro. Look sharp. Put on your best suit. Wear cologne. Smell good. Ugomba kujya bambara ikoti ukagaragara nk'umuntu muzima uraza mu maso isura yahinamiranye kubera ibyo gubarayemo ukabibyukiramo. Aramis. A chick years like. Tugomba guhura n'abakire tukaganira aho ufite imifuke. Bob and weave. Bro ngomba kujya ngora nakitozo. Ayakomeza ari inkwira. Akazi aziyuka kenewe nago abinginga. Kiraho. Yeah, Joe Doucette. Oye ni Joe Doucette. What can I do for you, Donna? Nagufasha iki? What day this is? Hasi itariki urayibuka madama arahamagara. Yes, I do. It's the 8th of October, the year Ati rwose itariki 8 z'ukwa 10. of our Lord, 1993. Ati mu gihe by'ingana 1993. Which means that I'm late with my child support again. Ati nabitsi ko nacereye kuba nakwereza ubufasha bw'umwana n'umugore batandukanye bafitanye akana. That is not why I'm calling you. Angariyo mpamvu And guhamagaye. you know it. Nawe urabizi. To come to Mia's party 3 weeks ago and you never called. Ati naguhamagaye kuza mu kirori cy'umukobwa wawe imyimwe 3 bishize ni waje. Well, I can't make it, Donna. Donna ntabwo byakunda kunza mu munsi mukuru. Kubera icyo utaza mu munsi mukuru w'umwana wawe. Because I have a big client dinner, Donna. Uyu munsi ngomba guhura n'umukiriya ukomeye tugasangira ibyo bya nijoro. Well, that's way more important. Ibyo nabyo mba ni ibintu by'ibanze. Your daughter's birthday. Naho se anniversary y'umwana wawe. Listen to me. She is 3 years old. Uwo mwana afite imyaka 3 agomba tangira gutongana. Okay? Uranyumva? 3 years old. Imyaka 3. Okay, you think she cares whether I'm there? Urateka umwana ibyo bintu bya anniversary yabyitaho cyane. Or not? Mugabo sasa ntiyita ku muntu batandukanye. We nanareke kwita ku mugore. Yita no ku mwana. You know what, Joe? Urazi Joe. As a husband,
as a father, byarakunaniye kuba umugabo none no kuba umubyeyi nabyo biranze. you are a fucking joke. uri igisekezo kiri aho nta kindi. What? You're a bitch, Donna. datawe nawe mwana ubu umugabo Joke. You know what? You're a bitch, Donna. nawe aramuhereza. Did you say? uvuze ngo niki? That you are a fucking bitch. data yare uri icyo ngicyo. umugabo ura ni umusinzi no kwita ku mugore w'umwana we nawe ni ikibazo. Said you are a fucking bitch. tayare murabyumva. tayare arenzaho n'ikindi. kumbe yazanye akabondo ka mibe. Dokes. Oh, John Q. Public, John and Jane Doe. tangira kumubwira abakire bari buhure nawe ku mugoroba. We make ads for Daniel. muri uyu muntu waraniwe gushaka akajya mu mayoga kwiyitaho nabyo ibicozo muri dushe usanga y'utugini. Celebrities, athletes, entertainers, rappers, all in a Daniel Newcomb. umukire baje kuganira kumwe n'umukuzi ariko arimo aravuga Great idea. muri hari umuntu buhura ukagira amagambo uvuga ukagira discipline mu mivugire yawe ukagira uko ugenda ariko arimo aravuga. Listen to the umugore yawe ujye akubwira. All right, Joe, I'm going to give you a shot. Yes, ndaguha amahirwe. that's what I like to hear. nibyo nibyo mvura bizimarika boss. We'll do so, sir. kuwa mbere bizaba byaciyemo. I've got to make a call. Please excuse me. nyihangane ngiye kwitaba telefone. Business. Don't be long. shero datinda. sawa sawa. He's the best. mufite couple nziza. ntabwo uzicuza ko warashatse uyu mugore. umukire aragenda akura muri company irayiciriritse. Congratulations. Felicitation. Judy, I don't think I could have done that without you. Oh, shit. iyo budari wa mugore ntabwo umugabo yari bunyumve. You could have. wakabikoze. My jokes, telling me waremera akabaraga zanjye cyane. great ideas I nari have. mfite igitekerezo kizima. Great idea. Well, I appreciate that. kandi ashimye wa mugore we. From one bullshit artist to another. ati rwose uri umuhanzi rwose w'umuhanga. Listen, umva cyegera umugore w'abandi murebe igibiki inzoga. umugore w'umukire. you and I nari ndimo ndavuga njye nawe get together this weekend. iyi weekend turamutse duhuye ukuntu Ditch the old man. kareka kiriya gisaza cy'igikire Bottle of scotch. nagura icyo kunywa tukavanga n'agakoka atangira kumukorakora. Excuse me? nyihanganira mugabo ngo areka umugore w'umukire. Let me get this straight. mva unsobanure neza. You think I said those things because I want to fuck you? waketse ko nari ndimo ndakuvuganira imbere y'umugabo wanjye ariko nshaka ko twicundeba Yeah. cyane. wayobye. No, I want to get out of here ndashaka kuva hano. and away from you as fast as humanly possible. ndashaka kujya kure yawe nk'umuntu usanzwe kandi tuzajya guhura nawe. Well, Daniel likes you. God Daniel umugabo wanjye amaze kumwumvisha kugira ngo mubane neza. knows why. imana izi impamvu nabikoze. But Joe, gusa Joe yego you're a dick. ni umusenzi gusa. I would rather fuck a corpse. byaruta nkaryamana n'umuramba wo kuryamana n'umusenzi nkawe udafite icyerekezo cy'ubuzima. Joe unyura umugore avayo. Disrespect me? No. ushaka kunsuzugura. That's all right. It's all right. ntacyo ndabyumva. Big boy. I'm a big boy. maze gukurura umuntu w'umugabo I can take it. ibyo ndabyumva. But you disrespect the woman I love. uramutse ugerageje kubahuka umugore nkunda. Son. Well, that's just plain stupid. ntabwo nakina imikino y'ubuswa. It's just a misunderstanding. habaye kudasobanukirwa bose. umusenzi gusa. kintu baje kugikiraka gitangiye korakora umugore w'umukire. sheri tugende. Worth the trouble. reka duhunge ibibazo n'akazi arakabura. urebe ikibi cy'inzoga arangije aho kugira ngo atahe arenzaho izindi. nasinze numagaye amazi yabuze shaka izindi nzoga. bataha abaturanyi bamutuka. umugabo dondebera. umugore babyaranye kumushaka byaranze do. n'umwana byaranze no kumufasha do. uretse tegereza aryama ku muhanda. rebera icupa. buriya abanyarwanda bagira imigani myiza atuyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. ni inzoga baba bavuga nta kindi. iyo yimenyereje irakwandagaza ndetse ikakwandarika. ataha yiririmbana. umuntu ufite amahirwe yo kuba yahura n'abakire bamushoramo imari nabyo byanze. baza guhura n'umukire yajya kwihagarika gato ugasigara ukorakora umugore we. ibyo ni ibiki ucuruza. afite ibiki udupe tw'amadolari 5. nta kintu ndakoraho. sawa. kano nangahe? amadolari 5.
My daughter. Mukobwa baje. Iyo imyaka 3 ururimi ruva mu kanwa. Na anniversary. Ndago myaka 3. Itatu iyi. Give me $5. Mama $5 ugenda ucuruza igicuruza. Arangije. Akira. Niwe. Ntazi niba atanze inote $100 niba ari ya senkani nagereje. Echange. Imvura imushiriraho. Aha. Ibaze ibintu wiguriye ayawe. Aza gukomangana. Chucky. Nabura akabuteka ko muri quartier baziranye nako. Ni John. Navuze ngo nafunze. Kingura mwana. Come on. We don't want drink. Ndazaga tibari mwe bro. Come on. Na ndagwikawa. Akawa nanywa. No, you Uranza zara nshpa rimwe cyane. Waba nakabata muri uyu mwana. Come back tomorrow. Uzagaruka ejo bro nanzoga nagu. Hari umuntu mugenzi ubugukunda muri gaza bataho kugira ngo inzo gupfe. Nazi kwimukandakarira muri aka mwanya usinze ariko nusinduka urabona ko ibyo nakoreye byari byiza. Amwema icupa manigataye. Arangije agaruka hamwe yaguze udupupe. Bite. Mego. Ubwo karaga umutaka. Hakuno Chucky wa muturanyi. Giza gutya kaga pupe. Hari wakambuye umugabo arakagarura. Kamwe araguriye umwana w'umugenzi. Ka anniversary. Kobwa inzoga si ikintu. Mugabo arangije nawe fata agapupe yinjira mu nzu. Bwatinze mugabo ukanguka akanguka tazahana ari hanari anari twarete ndashaka kwihagarika. Mama yewe ni uri muroga ninde? Nimbaga gakobwa bari kumwe batahanye kamwe kari gafite umutaka. Nabanza arakamura. Hano hari akaroso gato koko. Nako bavunnye. Tayari. Sorry about the toilet. Uyangane bwa toilette. Ntago narengamije. Hello? Yewe. Hello? Yewe akuye irido nta muntu urimo. Afunga amazi. Shaka urebe. Gabarangije. Nibihumetso. Ariko sano ndi. Reba munsi gitanda. Hano hari imyenda. Binikira. Udukabutura n'ubushati. Fata ikabutura arambara. Hano harimo akantu k'akaradiyo. Telefone yangirira. Agize gutya hano nta n'idirishya rihari. Kozeho ikintu kimeze nk'igiprojecteur. Sasa yakwita nk'urugi. Nta pata irimo nk'uyurugi. Bisa nkaho mugabo hanari. Nta hantu ho kwinjira naho gusohokera. Yewe hari umuntu wanyumva. Hello. Agize gutya. Kumbe hano inyuma ni ikintu kimeze nka metalike. Senzi. Urugi rutagira. Hello. Yemwe. Can anybody hear me on the outside? Nimba hari umuntu unyumvira hanze. Hotel room. Ndi mu cyumba cya motel. Fuck! Hello yewe. Icyo yakwita nk'urugi nacyo ni icyuma kiri aho umugabo sasa arambara aricara. Inyuma
aravaho ikintu kimeze nka projecteur ajyaho ikindi kiza gutya barakingura bazana icyo kunywa yewe umva none se umva yewe nimbwira ndi hehe ariko subiramo indani nimba yashimuswe je ne connais pas bazana igiporezo barafunga ngo barangije sasa abantu baraha bamuzana mu n'inzoga kubita icyo kunywa do byagotomerana no kunywa gakeye arararara cyaka cyari kibuze nabi bazana inyama nazo usa nkaho zimeze ukuntu abaze ndye ari inyama zaraboze eske ibyo byangiritse kera sasa yiyabuze inzoga sasa wamufungiye bono sizi ninde komana ndazirike ko umugabo yicaye hano hari ibitabo hari bibiri hari umusaraba hari n'inzandiko hano icyo bakora kugira ngo ubwonko butaruha baguhindurira ishusho bazana ibindi byo kurya n'inzoga undi munsi cya kimwe iminsi iriko bajya mu cyumweru cya kabiri biryo byose bazana byarangiritse babyaraboze mwamfashije mwabyeyi mwe bari kiri cyo kurya mwamfasha mwambabariye Jesus H Christ God love you give me ati Yesu Kristo niwe nyumva mana udukunda something other than this crap. Sasa hari ibihe ugeramo utajya unasenga ariko ibiyo bigukanze umva nk'ijambo akoresheje God love you give me something ati Yesu Kristo kubizi ko n'Imana dukunda atangira kwibuka Imana akubisamo icyumweru n'iminsi atarya mu nzoga gusa other than this crap. mwambabariye mukamba icyo kurya kizima kitari ibyo kurya hano sasa yabonye hakuno ka televiziyo arapureyinga iyo ufite ikibazo cy'amagufwa y'amaguru adakomeye hano hari utwitozo ukora ukagenda urambura iki amaguru arangije hakuno afata umusego ukugenda ufatanya amaguru uyatandukanya ugatandukanya arangije do ndebere tayari karangwa n'aba video do now we're going to speed it up no dushyira mu muvuduko karanga nashyira mu muvuduko tayari yafashe visa muri Amerika yagezeyo kare uko umugabo ari muri siporo banenga nawe yafashe visa tayari akira aho bateramo imyotsi kananga bateyemo imyotsi sinziriza tayari arahwera barangije baza mu cyumba cyo batwara umusatsi barangije afata utuntu twibanze bafata boxa yiwe batwaraho dukeya niba ari utwiki barangije afata hakuno itindo bashyiraho ibikumwe bye batwara amacandwe yiwe bimenyetso sinzi n'ibyiki mazemo akumweru hano hano yirirwa ahindura shene yagize Imana muri ka televiziyo ntazi yafungiranywe nande tayari this morning, the body of single mother Donna sasa nibwatinze kuri televiziyo yacu amakuru ati muri gitondo cya mu gitondo umusingo mama cyangwa se umufiyemere twabonye umugore witwa Donna Houghton wa mugore yateye inda bagatandukana yapfuye twasanze umurambo we muri apartment aho yabaga yafashwe ku ngufu mbere na mbere yanakubiswe paka ashize mu mwuka The victim was the mother of a 3-year-old girl who was inside the apartment at the time of the killing. Investigators, the evidence is irrefutable. Prime suspect Joseph Doucette. Ni Joseph Doucette umugabo arimo arabireba kuri televiziyo niba ukeka kuba yishe umugore we kandi yapfuye umugore yapfuye ngo badahari with the victim's former husband wahoze ari umugabo we ari na se w'uyu mwana ntago tuzamugabo yacikiye mana nyagasani kuraho televiziyo
sasa umugore we sinzigishwe nande umugabo n'abashyizeho ikirego cyuko ari wishe umugore we Joseph Duseti bana aha nari ntaza afungiranye he bamushyizeho ikirego hano amaze ibyumweru 2 bana nyagasani ubu ni perereza dore icyo bita gushyuha umutwe. Your enemy is most vulnerable. Umwanzi wawe akenshi abakomeye imbere yuko yataka. Urareba televiziyo yaragiye akubitamo nk'amezi nk'6 agera haza n'icyanwa. Dore icyo bita gusara. Ya foto ahora abona mu cyumba cye atangira kubona yahindutse umuntu arimo arisekana. Ari ahantu hamwe ibitekerezo ntibihinduka, nta muntu bavugana sibye televiziyo. Tangira kuza seka azana rye ku njugu kugera nta muntu uhari. Hano ubwo wamaze kunanirwa. Mugabo arangije ajya mu kaguni aciye amezi nkangaho umugore we apfuye, niwe bashyize ku kirego cyuko yishe umugore we. Dore ngo arigunga, dore ngo arigunga. Iminsi iragenda irihirika. Arangije mugabo arikata tangira gusiga amaraso ku musego. Tangira kwimagina ko wenda hari umuntu bari kumwe. Do cyo bita gusara. Do 9-7 amaze imyaka 2-5 bamufunze 9-3. Hano ni igihe perezida wa Amerika William J. Clinton yateko ku buyobozi kuyobora imararahira. Sasa byari muri 1997 ngo 9-3 9-4 9-5 imyaka 5 ari afungiranye ahantu hamwe. Perezida wa Amerika yari inzarahira agifungiranye. Nta muntu abana nawe atangira gutega imbeba. Ibonera kamushuti do tayari. Tamira cyo bita gusara. Bamufungiranye ahantu hamwe mu nkutenye. Akabe bakageraho nako imbabyizira bwagura zirabyara tayari. Bana bawe ho murasenza akora ku bana bawe. Icyo bana n'abana bawe mubane neza. Barazana ibiryo n'undi babyaboza akihera imbeba. Akiraho kubyuka mu gitondo abura imbeba ye. Abuze imbeba bamuzanira igiporezo. Bala igiporezo batetse yambe abana bayo. Dore icyo bita tocha jamushuti. Dore icyo bita gukanda umuntu. Mana we mbeba yanjye mbabarire mbeba yanjye. Kubita umutwe ku rukuta. Icyo bita gusara. Mana tangira kuva. Sasa ko bigeze rambi ubuzima. Fata ikirahure aribaga ku kuboko. Akina asigaje ku isi. Mana yabwatinze. Baramusinzirije baragenda baramwogosha. Hey, ibihano biragwira. Gukanguka yarahisemo kwiyahura. Reba ahantu hose. Dawe filmira do bana mupfutse neza cyane. Kuye igipfuko bazi iminsi aryamenye. No mu mutwe harakize. Baramwogoshe agaruka cyanwa bamaraho. Mugabo arangije hano namwe bagushyira ahantu hamwe ubwonko bukaba nk'ubw'uruhinja. Kureba neza abana mwambitse n'imyenda. Hano kumbe hari umureba kuri za kamera. Ibyakora byose do arangije azana agatebe.
abasenzi baba bandeba. Kumbe ari umureba. Araka Samuel L. Jackson yagarutse muri iyi ngiyi. Badman kuri rekoke ye n'ubu afunze kananga. Ntumbaze ngo bapfaga iki. On Mysteries. Kumbe hakuno hari ikiganiro gikunda gucaho Mysteries of Crime. 94. Umugabo amazimyaka none imisatsi yaragira cyo konkura agasura azama ka Yesu icyanwa By her ex-husband Joseph Doucette. ati nyuma y'igihe kirekire umugabo yica umugore we ex wife umugabo rwose batarunganye Joseph Doucette. It's an open and shut case, but there's just one problem. Rwose ubu ni case sanga yenda gufungwa ariko Killer has disappeared. uwo mwicanyi yarabuze kumbe bavuga ko yabuze afungiranye hakuno. For 5 years, Joe Doucette has eluded justice. Nyuma y'imyaka 5 Doucette yahunze ubutabera. Where could this fiend be hiding? Ese niyo mpamvu atuma yihisha. I'm James Presley. James Presley. Tonight, we examine this mystery of crime. You tell us about Mia. We adopted Mia shortly after the tragedy. Neither her mother or this Doucette murderer had any living relatives, so we were yari umusinzi rukukuri va kwa mbere w'icyo kundi wa mbere ngo se yarasindaga umwana twamwinjije mu buzima bwacu twarabuze urubyaro twamufasha uruhinja ubunanubwa yuko tari ababyeyi. Does Mia know what happened? None se Mia yabaze ibyabaye oya ntago twamubwira yuko se ari we wishe nyina. She's adopted and that her real mother is gone, but ariko cyo tumubwira ko nyina adahari no more than that. Ntago cyo turenza kuri ibyo. We're waiting to kirababara. But instead, Ken and Shirley Roos let us watch their daughter do what she loves best. Ese wareka twere umwana wakora ikintu akunda mugabo yishimamo akana ke kikundira gucuranga ko gacuranga mana we yane kutwinyo urebe umwana yamwanze akire afite imyaka 3 do yakuze arerwa n'abandi babyeyi mana we kana gato keza. Your daughter, your Mia. Ati mukobwa wanjye Diame mugabo tangiye gufata izandika yandikira umwana nakubonye kuri televiziyo uyu munsi. When you played your cello, it was ati bwo acurangaga byari byiza. I'm glad that you're happy. Ati ndishimye ubwo nawe wishimye. Taken care of by such nice people. Ati ndashima nabo bantu beza bakwitayeho. I wish it were me. Ati niba ndicuza iyo abari ngewe ukorera. I'm to you to tell you. Mugabo ataye sasa kujya byuka agakora twitozo gake to fight against the impulses, the poison. Ati uyu munsi ngiye kurekera kunywa uburozi ngo bamuzana inzoga ashaka kuyivaho iyi nzoga natumye atabana n'umuryango we n'umugore atangira kuyimena. And I do this. Gake Your daughter. maze imyaka 5 buriya iyo uvuye ku kiyobyabwenge takizira gukubita ugatangira gutitira ukabura amahoro ukabura ubwicara tangira kujya susumira kabiri utwe twato tangira kumena inzoga tangira gukora ubupompaje ubusiporo. Not for who I was. Ati nashaka umwaranje umunsi tuzahura uzabone so wundi utarubona hoze ndi we But for who I am. Ariko undi uyu munsi I know that you hate me. ndabizi ko wanyanga unambonye And I deserve your hate. kandi koko ukwiye kunyanga mwana wanjye. But not for the death of your mother. Ati usibye ko urupfu rwa nyoko n'uwari umora inzoga umugabo atangira kuzinywa umubiri utangira kugenda wiyubaka gake kwazimena niko aporeza gusa. Was never a father to you. Ati uzanyange ko kose nigeze nkubera so. Nizari kwanditse nyinshi azi ko umunsi umwe byanga byakunda zavana bakazimwoherereza. Byarinze bigera mu 2000 kuva 93 afunze imyaka 7 bandi barashe umwaka binjira mu kindi kinyejana ari agashene reba inzara. Sasa hano tangira kujya yandika na bike yitwika. Are you Andrew Blumenthal? Genda yandika ibyandiko byinshi bitandukanye. Daniel Newcomb. Dore cyagiye Osama bin Laden
barya ni World Trade Center ni Twin Tower za nyubako yasenye Finale. yarakirishe n'umugabo Mr. Shark. ibiporezo batangiye kujya babizana inzoga zo yamenyereye kuzimena tangira kitozo tangira kujya karabira ku gihe sasa hakunabona hari amatafari muri dushe kajya yakobora uko umwaka ushira yiyandika hankuna tumwaka uratambutse cyagiye George Bush muri 2003 yateraga Nuza Saddam Hussein na misirangira Cause of liberty. ati rwose na Bush yavuyo Bill Myers. Are you Tom Marshall? yose umugabo byabaye arishene 2003 kuva 2003 imyaka 10 irashize. Have feared. The storm is now a category 5 with nose za Haiti ahajya bimyuzure yararishene imyaka yaragihirihirika baramufungiranye mu kumba kamwe mugabo atangiye kugira agasuku kabyuka kaburusa hamwe hari amatafari kajya nasigaho korogate sima ikoroha ati nziko rimwe nzasohoka tangira gukora kitozo yitonze atubure wese uri hose arangira afata ibiryo bamwoherezaga abonaho inyuma hariho akaresitora aho biva kitwa Dragon niko areba kuri kamera Bush yavuyo ajyaho Barack Obama 2013 So help me God. akiri ku cyitwa iki ishene kuva 93 Freedom is yours. You can do it. Keep maze imyaka ingaho ubwo 20 another chance. arakomeza It's always there for you. hano ni karwana no gukata amatafari gace gace That's everything. All of it. Back to you, Rick. 93 kora abdomino. Dear daughter, kobwa nje gikundiro I leave this place. ati nshobora kuba nandi buvana uyu munsi. And once I'm free, I will get these letters to you. ati umunsi nzacika igereza nzakuzaniza inzandiko. All I ask me is that you read them before you judge me. ati mwaranye uzambabare wansomeza inzandiko mbere yo kuncira urubanza. I beg you. ndakwinginze mbabarire. Your loving father. ati so ugukunda yamaze hano kumaramo amatafari muri dushe. hano muri dushe na kamera zirimo araza umunsi umwe mazemo imyaka 20 kuva 93 paka 2013 afungiranye hano hamwe rangije genda camo hakuno hey yitonze hano hamena kibutatamwe rebye hanze igihe cyari kibaye kirekire ngarukamo indani ati ni imyaka 20 turi muri akano kazi hahora gacaho cya kiganiro cya Crime Mystery bwapaki inzandiko ze ati wa mukobwa watubwira iki kuri mama wawe ntabwo njya nibuka mama ubwo yarakuze ni umugore mukuru imyaka 20 abakuze cyose nuko nakundaga mama nabizi mu mutima wanjye no muri roho yanjye nawe se papa wawe I don't remember him either. na data ntabwo mwibuka afite umukobwa mwiza Mia Ruth. That's not what I was asking. wenda babarira mukosi ibyo nakubazaga. I hate him for what he did. data namwanga kubwa ibyo yakoze umugabo mugeze umukobwa azikariwe wishe nyina atari nawe wamwishe. No. There's a part of me that hates him for what he did, but ataragica ndane muri gihe cyangwa data kubwa ibyo yakoze kwica mama. there's another part that wants to try to understand. ariko hari ikindi gice muri gihe gerageza kuba cyasobanukirwa. That wants to ask why. Bashaka no kubaza data impamvu yishe mama ni yihe. Your father's been missing for 20 years. Iso amaze imyaka 20 yarabuze. I don't know if he presumed that he's dead. Sinzire bujya wimagine niba yarapfuye. If I could somehow bring him here. Ese namuzema yinjiza amariko ko kumuzana muri studio yacu. Do you think you could forgive him? Ese ugitekereza ko ndaho babarira so? Mugabo yumva. I could try. Nagerageza kubabarira. Kobwa mugezi ni umustari harazwi rwose aracuranga ni bacurange. Ruth is a beautiful and very talented young. Ati Lucy ni umukobwa ufite impano baragashiramo ya myotsi sinziriza. Ati rwose ikintu cyitwa gucuranga ni ibintu bye. That she's able to find some kind of. Mugabo bamuteye ibyotsi. Hakurya yirukanga comoke. Mwuko mubana muke. One thing is clear. Justice always. Arahwera.
I'm James Presley. God bless you. Mane baho umugisha. Yabwatinze. Hakuno hari ikintu kimeze nka sirikeye gisanduku. Kumbe kananga baramufungwe baranamwogosha sa neza kugira gutya. Kanguka hagari muri cya kintu kimeze nk'ikigereza n'inzandiko arazifite yaranditse kweri imyaka 20 yandikiye umuntu umwe nani nafata ibyatsi Yesu we nagarabyimvisha ko ari hanze hano namwe yuko bituruje ati ndimo ndarota cyangwa kabanzu kandi ino cukirya ibinyunguti gize gutya mwikota irimo $1 n'udufime nk'umuntu budaherutse hanze hari ugera hanze amaso agahita apfa kubera izuba bamfunze ari $1 ya tsengani gusa haje n'ayijana harimo na iPhone bamufunze hari bya bitelefone abyita ngo cyergera Call box unamanga foto kwa mukobwa bwe arangije avayo yitonze rebye neza abibuka filime itangira uyu mugabo ajya kubura yabande kubona umugabo wari ufite umutaka wasaga gutya amubona hano arakurikira akurikira umukobwa yewe ye muko mukobwa se wakwihanganya akanya gato ye muko hasi banegwe bamusenze bware ku mugore wenyine hano hari abasore bikinaga umupira wabo sasa baratse umukobwa kumbe umugabo avuyishane bamuzana ibikoma byara byo mubakire yewe data mbe mugabo turi ku mwana wundi mwabyana mwe yifitiye umujinya nibwo tivishane ko mu muntu yewe yewe data we uriya fate ngwe buretse gato byana biba bihaze atagodiyo mubabarire akwegise nizore bari bazanye bashane bwabwo bano bagiye gukina umupira fata igifuka kirimo inzandiko ze akojeri nujyaga mayoneze ogereka guhagira ku bantu ugaba kuryaga kobwa tayari kobwa kazawapi kobwa nakabona kugira ha yewe yari mukobwa agiye aburetse yewe amuretse akagenda abantu hasi waretse abantu Jesus, Johnny, are you okay? Johnny umeze neza Look, if you want to see the doctor, you need nimushaka naye kubana n'umuganga to respect the cyo rules. uba amabwiriza Okay? sibyo Sorry. mbabarire Sorry, I thought he was someone else. hari umuntu ashaka Are you okay? yewe umeze neza se Everything all right? ibintu byose bimeze neza Yeah, hano sasa hari abaganga b'abavolonteri usanga bagiye muri quartier ati quartier irimo abakene batishoboye n'ubu bakabafasha kubasuzuma afite uburwayi imiti y'ubuntu ibintu nk'ibyo Johnny has a tendency to take things that don't. uyu murwayi yitwa John afite ikibazo cyo gufata ibintu bitari ibye afite kubazo afite uburwayi bwo mu mutwe kandi wihangane Tom Milby, I byabahita muganga Tom Milby on the clinic. ni Joe yoboye hano clinique Diamond Joe Dux Dusete Folks, his umbrella back, please. umva musubiza umutaka we You can keep it. aya nawe ugumane nacyo niba arwaye nta kibazo cyane mugabo afata inzandiko ze Sir? nyakubahwa Joe Sorry, if you think that you might need any medical help or nta kibazo nawe bibirakara uramutse ukeneye ubundi buvuzi cyangwa ubufasha bwa muganga if you just want to talk to ushaka someone. kuganira n'umuganga mwaganira bo mu mutwe My name is Marie Sebastian. banyita Maria Sebastian Please take that. mamagara kuri iyi nimero sibyo tayari manegara komeza arashaka umuntu ufite umutaka sasa yaje kwa wa muturanyi we wa kera Chucky niba kiyaba hamwe yaje kugura inzoga bakayimwima Chucky arangije Do I know you? yewe turaziranye nta nubwo amwibuka myaka 20 abari myinshi Joe. ni jewe Joe arebye
Joe Joe wowe wacuruza akantu k'alimentation si wowe Joe wa Serine ni wowe cyangwa sasa ni bwatinze Joe akongeza inkuru nari umusinzi ngire bari kuri 40 n'abafari bantangira kubuhamya ariko nyuma urabizi ko nateye umukobwa abanenda nkamuta nkasinda Jesus Christ, nyuma y'imyaka 3 tubyaranye nibwo naje gufungwa yaraje amukongereza inkuru. Why? Kubi byagenze bitese wagufunze yaguhora iki? How would somebody do that to you? What could you? Bazari kuntu rero kabwira umuntu ati baramemukiye baramfunza abaza ati oya nsobanurire ni iyihe mpamvu yatuma umuntu agufunga? Have possibly done. Umuntu akagufunga akajya no kugaburira. Yeah. I think you could use. Aka tubaze tumwe ntago byumva. Ntago nyimwe inzoga nje bamikawo. Gonna do Joe. Sasa Joe yaje yarahindutse uwari umusinziro kukuri bamikawa nta bintu by'amayoga. Buzima burahinduka. Kiraho ya telefoni bamuhaye irasona. Aritaba. Kiraho gutwi. Hello. Hello? Hello, Joseph. How was your first day of freedom? Bite Joseph, umunsi wa mbere ubwigenge ujya hanze ukabohoka wari umeze ute? Who is this? Wininde. I believe that Ndizera we are solely responsible for our choices. Kwibyabaye byose n'amahitamo yacu rwose byari mu nshingano zawe. And we have to accept the consequences. Kandi tugomba kwakira ingaruka. Every deed, buri kintu cyose cyakozwe, word, ijambo ryavuzwe, thought throughout our lifetime. N'ibitekerezo byaciye mu buzima bwacu. That was written by Elizabeth Kubler-Ross, Joseph. Ati ibyo byose byanditswe Elizabeth Kubler-Ross, Joseph. Now, I want you to look at every deed, word, and thought in the course of your miserable. Ndashaka Joe ubanza usubize inyuma ibitekerezo amagambo wigeze uvuga cyangwa se ibikorwa urebe mu mibereho yawe nimba araho bihuriye n'ibyakubayeho. Existence. There's more coming. Humura hari n'ibindi birimo biraza. A formal proposal. Hari ibindi ngiye guproposa. That if you are successful. Kandi ndamugutsinze Joseph. Joseph, I think you will find peace. Ndakeka ari kuzabona amahoro y'igihe kinini. I believe you may even find happiness. Kandi numara gutsinda nibwo uzabona ibyishimo. Perhaps with that lovely daughter of yours, Mia. Kandi nabwo nzaguza n'umukobwa wawe w'igikundiro Mia. It has nothing to do with this. Mukobwa wanjye nahuriye n'ibi ngibi. Well, anyway, I'll be in touch. Sawa turaza kongera tuvugane baramukupa. Let me see. Reka ndebe ubwo yarindi. Sasa uraje gukoresha za iPhone. Blocked. Abana nimero zango blocked. Say. Yavuze ngo kumbe hano haranagenda yandika amazina y'abantu. Need your help, Chucky. Chucky nyine ubufasha bwawe. Okay, Daniel. Tangira kugenda yandika mwana abantu bose. Amazina yumvaga bwa nyuma Daniel Newcombs. On a bunch of car dealerships. Agenda bose abigaho. Fine motor. Wa mukire bahuye bwa nyuma ariko n'umugore amukorakora. Si yabare wamfungishije. Iyo mugabo yakoraga business nawe yarishwe yarapfuye. Yamukura kuri list ntabwo yabarangamba yaracishene. Amaze imyaka 10 apfuye kandi maze 20 ndishene. Bernard Shackley. Advanced advertising. Uyu akora ibintu byo kwamamaza. Senior Citizen Club. That's him? Yeah. Yabaro yose. On the list. Naye mukura kuri list yarapfuye. Nawe yabaye boss wanje. Yeah. Tangira kugenda abantu bose agenda akeka basaje ngano kuri Bernete. What he do? Akora iki? That's what I did, not what he did. Umva icyo gene kuba namenya wamfunze yamuye iki? Dude, just write it in there. Reba hari. Whatever you want in there, and then you hit enter. Gatera machine nazi n'ukuntu bayikoresha mwanga cyari wandika izina ry'ikintu ushaka ugakanda enter nta bindi bikikora. No, I'm good. Tuza. Wait. You sure? Yeah. Ase kutashaka kuryama nta kibazo. All right. Arangije amusiga ku mashini yamweretse dore imikandire. Uburyo batayipinga ku mashini ukandikamo ikintu ushaka ugakanda enter igasearching. Mugabo yaraye ijoro ryose. Got some coffee. Mwana nguzaniye agakawa. Yuko yakabyitsa saza umugabo yahoreye. Ibaza aho yarananiwe araza mu mashini ashingamo amaso. Yaraye ari ku mashini umuturananiwe umubiri ntambara guragira nta kurya. Hey, muvandi. Umuntu yahwereye.
911 operator. Ranje muna kuno kaka business card. Ahamagara wa muganga Maria. Amuhaye ka business card. Is he gonna be all right? Aramera neza ra? Fine. He just needs to rest. Yararushe cyane. Exhausted. He's Yararushe cyenge kana n'amazi yarafite mu birere yabaye dehydrated. Damugerekeye bite? He showed up last night, completely out of the blue. Mwana yaje gutyo twaherukanaga imyaka 20 ijoro ryashize. Mbari sinamaje no kumumenya. He's inside, we sit down. He starts telling me this. Yaje tukicara mu nzu tumfata icyo kunywa atajya kumbwira inkuru zidahura. Ize nkuru. How do you know him? Abu ndo muzi ute? I don't. Simuzi. Well, what's the story? Muyo nkuru so wayimbye. Enough already. Okay, I don't even know who you are. Nawe sinkuzi ngo nanjye nkubwira uburyo tuziranye. Tage cyengura saa 3. Okay, I gotta open the joint. Kanyengura akaduka kanje. I'm gonna stick around and make sure he's all right for a while. Rero nawe ndagumana pako uyu murwayi buri abaganga twadufite imyumvire nago nasuka umurwayi muri condition nazo uko nameze. Mukobwa arangije agumana n'umugabo ngo ntiyamusiga ataramenya byagenze bite. Arangije umukobwa dore ko rubanda tugira amatsiko aza mu nzandiko z'umugabo yitonze. Dear daughter, dear mukobwa wanjye ugikundira umukobwa Mia, unjustly held in this god-awful place for almost 20 years, and I am free of this place. Ndashaka umenyeshe yuko rwose nafungiwe ahantu imyaka 20 ariko umunsi umwe nzahava kandi nzaza rwose ndi umuntu muzima. For you. Nzakuzakwereka urukundo mfitiye mwana wanjye. Man who put me, I am your father. Ndiso kandi ndabizi neza ko nzatamazo wamfunze. Responsibility to take. Nzakora inshingano zanjye nk'umubyeyi, nzakwitaho. Ndagukunda Mia, ndakunyuza amahirwe. Old ugly place. Isi yaba mbi yanakonje ariko umubyeyi iteka urari umubyeyi mwana wanjye. Je t'aime nukuri sinkubeshye. One day I will be there to share it with you. Kirakanguka umukobwa arimo arasoma inzandiko. Nk'umusazi wese aguruka se. Bakore mu nzandiko nkande. You're doing right. Ha burenganzira rufite. Who the fuck are you? Ubundi urindi. Friend Chucky called me. Chucky no amamagaye. Really bad shape. Wari uri muri condition itari nziza. I can get out of here. Van. Or from all right. What are you doing here? Urakora cyane. I apologize for reading your letters. Babare kuba ngusoma inzandiko zawe. You didn't call the police? Ntabwo hamagaye polisi. No, wibukaje imyaka 20 bavuga ko yishe umugore we akabura. Kandi buri cyane kijya gisaza. I believe you. Kubera icyo utamagaye polisi ndati nakwizeye. Kubera I believe that you've been locked up for a long time. Anya ibintu byo gufungwa ndabizi bibaho ntabyize gushaka kumaza imyaka 20 ufungira unye. I believe you want to be a father to your daughter. Rwose nibyo wanditse ndabyizera ushaka kuba umubyeyi w'umukobwa wawe. Utankoraho. That you want to prove your love to her. Ndabizi ushaka kumwereka urukundo. Navuze ngo utankoraho. Kigabo cyo cyafite umushiya. What if I thought you knew too much, huh? Habone kucyutenda utekereza cyane. Usomere sandiko. What if I felt like I needed to kill you right now? Daretse kubu asanga ndashaka no kutanona. Then I suppose I'd be dead. Ndabizi nakabaye napfuye winkanga rero. Joe? Joe? Please take your hands off me. Nkuraho ibiganza byawe nona. Ibintu byo kwibyimbya. Gafite ubwoba. If you were trying to find your daughter, niba urimo urageza gushaka umukobwa wawe, clear your name. Usukura izina ryawe. I could help you. Hari abantu nakujyana bakagufasha. Or let me take you to people who can. Reka ngujyane abantu bakufasha. Bakora kuri za social media, social workers. Even cops they trust. Ari apolisi inshuti zanjye. Nabufasha bwa nyene ikivuga n'umushiya sha wumve. Legal aid, even cops they trust. No, I don't need your help. Nabufasha bwa nyene winsakuriza. Ngabakira telefone irasona. Kumbana yakiriye ka message. Sharky. Oh, Bernard. He's up the stairs, baby. Yani ari hejuru ni arara. Did many visitors. Nagaza surwa n'abantu benshi. Kandi urakoze mwe enjoying. Tayara gakobwa ni kakaganga kamuguma inyuma. Mugabo arangije avana y'icyuma. Ume hano hari wajunjamye. Umwe wahoze ari sebuja. Wihangane boss. How do you know that's not him?
n'icyatumye umenya ko atari wese hano biragaragara nkaho yarishimye. Calling me doesn't know what happy means. Banza natazi ibyabaye kuko yabaze ibyabaye akaba yamonye agatungurwa. Sasa arimo aragenda akurikirana abantu bose cyakosha ko baramufunze harimo na boss wamukoreshaga. I need yellow pages. Ane impapuro z'umuhondo. Joe, okay, hold on. What are you looking for? Urashaka iki? A restaurant. Okay. Called Dragon something. Ndashaka restaurant yitwa Dragon. Imwe abagemuriraga ibyo kurya. Reba hano adongize. Restaurant za Dragon zari ni nyinshi. Bajya muri quartier z'abashinwa. Hey sir, that's a girlfriend. Only $5. Hano abashinwa baragiye bakarafatwa hano muri Amerika reka usanga ari abashinwa gusa. Za Chinatown. Baza muri restaurant Dragon. Jazami ndani. Tayari. Gera ku giporezo bajyaga bimuzanira byangiritse. Yihumurije yumva shabe humura neza. Amenya ko bajyaga bakurana inyama kumbe. Yaziri fresh ziba ziryoshye. Ni ibiryo by'abashwa none yamenyereye. Arangije arishyura. Yarande ku verify ko bya biryo bamuhaga biva hano. Oh, I have a shift and I can't just not show. You must have the shift ntabwo twaba turi kumwe. I'll be free all day tomorrow. Ariko ejo nzaba ndi free umunsi wose. Sawa urakoze. Ngo barangije agaruka muri ya restaurant araharya. Ariko n'ubundi biracyasharira. Arongera asubirayo ndi munsi. Arabyimenyereza gake gake. Aha. Tayari. Ndabona babirya ntacyo baba. Kama mbaye. Iyo restaurant kuko ayimaramo iminsi. Akiraho abona harabaje gutwara ibiryo byinshi. Usual, sir? Yep. Anisibye nakubana ibyo. Ayaya. Na anniversary se babijyanye. Amazi iminsi ahaza akaza kuharya ibiryo. Umuntu ujyana ibiryo byinshi cyane mwe. Ari n'imodoka iza kubitora. Arangije maniga. Abona imodoka ikora iki? Yaguruka. Bapagasi ni benshi baza kubitorera icyarimwe. Sir, excuse me, sir. Nyakuba ihangane. Cha mu gikari. Bataka nyundo. Ndetse gato yewe. Iryo gare. Uyu mwana afata inyundo yiba ni gare ry'umwana. Akurikira imodoka. Kurikira imodoka ni gare. Ababyanga byakure no batugemuriraga ibiporezo. Arayikurikira. Amenya bamushimuse bari bande. Hano ku gishansiye tayari binjira mu basement kurikira imodoka na munyonzi upfa. Na munyonzi upfa niyapfuye arazuka. Fata inyundo. Senzu nyitambika. Ndo yake. Aza nyuma y'imodoka. Asinya kubizanye sinya. Kigabo gifungura boot. Kaza gukuramo igiporezo. Ya. Arangije na nyundo yake. Zana, chewe. Zana envelope. Hey. Yewe. Bago mga wabutini. Hey. Meni zuri. Yewe tata bwembega ba. Kumbe do. Arakubita igufwa ry'izuru ryavuna gusa. Akingaho. Arangije. Hakuno kuri kamera. Abana bazanye ibyo kurya arakingura. Nazi ko yihamagariye ikishe. Avayo n'igiporezo. You know the drill, put it on the table. Mwana usuko gahunda zigenda bishyira kuri table. And a cross alter ego of Edmond Dantes. Babanze ugenda ufata amafaranga kwa Edmond Dantes. Monte Cristo.
kamwe gahandura imisumari mu bwonko. Boss Samuel L. Jackson. Kumbe abantu bafite ni benshi bafunze suriya gusa. Hello, it's time to feed the pets. Cyagiye bagaburira tuna tukubuga duto babita za pets. Damn, these mother. Usenze ko atazana igipolisi ngagaburira abana ko. What's up with the? Let me up out of here, motherfucker. Me and you, man. Mana senze you nakora bamusenze ariko bro kaubweza ukuri. Shit. Nganda. Some get back, then let me get up off this table. Me and you. Mana gergose nimva hano. Say, how about it? Nano kuri mvano bro. Aranje afata marikeri. Fuck are you doing? Ashushanya ku ijosi. Fuck are you doing? Ngalo akora bichi bro. Fuck up. Funga umunwa. There we go. You ready? Uriteguye? Shit, you might want to think about what you're doing here. Mwana byo akoze bitekerezo bro. Thinking about it for the last 20. Ahubwo maze imyaka 20 bitekereza ibyo ndimo ndakora. Without muvandi. Muvandi. Oh, motherfucker. Tayare murabyumva. Shit. Agenda katakanu gato. Ass licking son of a bitch. Wa musenzi we. Fuck you. Kiryaga pando. No. Booger eating piss. Mara tuzakurya bunyama bro kozo. You stop now. Agenda katamwe yakize ka marikeri. I'm gonna keep going ndakomeza nkubage till I can pull your head off with my bare. Bako aho ndi ugeraho numva ko mutwe wawe na usunika gusa n'intoki zanjye ukagwa. Uranyumva? Nyumva neza. To me, I run this place, all right? Harano joboye mwana. Keep you here. Arangije. Heard you. I can't tell you. Zana hani bidodo. Do me a favor and shut the Ahubwo bantu mfashe ufunga umunwa. Ibindi turakomeza. Avana y'icyuma. Abaga neza ku ijosi arimo arakurahaga ugake gato. Arashishimura. Ose arasama. Ayiwe. Arangije. Indagukodesha. Don't know his fucking name. Ntabwo nzina rye bro nakiriye amafaranga kuri konti njye ndo gufunga gusa. Who hired you? Indagukodesha mwereka umunyu. I swear. Muri uyu munyu mugise murababaza. The truth, I never. Ntabwo kwezi kuri bro. They never tell. Ntabwo bajyavuga amazina yabo. Boza amafaranga kuri konti sawa nyine. Umunyu mugisebe. Ndora utari munayishime. Ntabwo wamusenze mani. Mugabo burya samba. Arangije. Arajya gusuka amazi. Abagabo. Yumva rorohe. I know you're gonna tell me something. Ndabizi uraza kumbwirira wabikoze wanyu mfunze. And 8 no fucking white people, all right? Man, it's going on abasenze munani w'abazungu ariko bro. Look. No. Aza rundi munyu. No. Seso munyu se bumura. No, the tapes. Kasete. Cabinet. Deba kasete ziri muri cabinet mu kabati. Deba kasete. Go look right there. Iburyo bwawe. Right there. Hari iburyo bwawe. First cabinet. Fungura cabinet yanyu. Third tray. First cassette. Deba kasete ya mbere. Yeah. That one. Iyo niyo. Tape 1, Doucette. Kasete ya mbere yanditseho izina rya Doucette. Listen to it. Uyiva tuyicurange wumva amajwi ariho. Wenda bagufunze wabamenye. Who he is, I never get names. Rwose uramenya uwo ari we ariko sinyana umenya amazina. I swear. Ndarahira. Sir, for a very long time, we have served a very elite group of clients. Ati nyuma y'igihe kirekire wagiye dufungira abantu benshi sasuye akazi ke nugufunga abakire bakamwishyura. I surmise that you've encountered one such individual. Ati ni benshi bagiye fata. Only way you could have received this number. Nibwo buryo bwanyu nabona nimero. Sir. Tangira kwibuka umunsi bavuganaga. Business yawe rwose ni hatari. Ndashaka kuyikora neza mvemo itarangiye. After I'm gone. Ngomba kuyikomeza paka umunsi nzaba nashize mu mwuka. Never has a released guest made its existence known to the outside world. Ati ndashaka ufunga umuntu ku buryo kwisi hano hanze bazamwibagirwa ko yigeze nabaho. Niyo mpamvu bagufungiye abantu bagufunga igihe kirekire. How long will we have the pleasure of entertaining this Mr. Doucette? Ese urumva ushaka ko uyu mugabo Joseph Doucette twamufunga igihe kingana iki? As a guest. Atumereye nk'umushyitsi. Imyaka 20. Ano azuni mupagasi. Sasa maniga ni mindani. Kugera asanga bagenzi we.
Get your asses up. Mani muzamuka babandi yaza muyabwira zamuka bro. Babandi mwe twatewe bro. Mabanda kora naho. Kingura umuryango mwana. Boss. What do you? Tell the motherfucker. Gira umusenza agende. Acomara mara yaramuteye n'itindo mu rutugu. Mari wikingura. Jakure umuryango wanje. Get away from the fucking door. Get away from the fucking. Musubira inyuma. Boss. All right. Ranyuva. Easy now. Genda gachi. Easy. Musubira inyuma. Easy. Obane. Get away with this, Joe. Joe nagwachikana. Back up. Easy. Easy. Mano musezi. Easy, Joe. Namwasunikira. Mumufate umusezi mumwice. Kill Marco. Banisha namako. Kumbe imbere n'inyuma. Sasa. Yawe. Ukubita inyundo hano. Umwana tari bugaruke. Umugabo n'umugome. Nyundo mugatuza. Kubita inyundo. Arazi yuko kwigufwa. Amwe tari bugaruke. Pati nyundo. Yawe mbega umutindi. Yesu we. Kuri beto. Yawe igiti nagabyumva. Aho nkawe urashaka iki? Kibona yera igiti. Asenzi atambuka yemye aramanuka ituje. Umugabo yararebe bamufunze. Yewe urubaho. Sasa mabandi ni menshi. Tayari. Inyundo sinzi yitaye. Mabandi ni nyinshi. Abibibaho. Kagabo gafite confidence. Ujya gatamuka kemye. Fata icyuma. Namiyaga. Baga umuntu ntacyo bapfana. Yewe. Mugabo uraho. Debare ibitambukire. Nta n'ubwoba. Yewe. Nawe urashaka? Nawe uranitaka? Moses. Maze bwabasenze mwe. Uhaga gusa. Araruhuka. Azoyegera imbere bari rukanga. Icyuma mu bwonko. Nta mbabazi. Mwirose. Nta miyaga. Tayari. Icyuma. Mbega bagiye bayiratabaye. Umugabo batajyaniraho. Sasa. Nta mbabazi. Yewe. Urankubura ibishyimbo. Musenze sana. Abutera icyuma. Nkuyura. Mukarate. Igira inama ya kigabo. Mutera icyuma anatanafata. Nk'uyu musenzi. Inambarira. Musenzi anamutera icyuma. Ntago yakivurayo. Pajinga gusa. Dore squad. Cyewe dore kabutura. Urebe urumogi. Reba ngaraza karaga ibyuma. Bitabire. Babona ni yikanga. Ariko se. Saso biyenjo. Yakubise amabandi. Ava yarumwe. Nimujye muhagura urumogi. Mujye mushaka mu rujyana. Yes, cyacikuramo. Vaya kamba. Hano harabaje. Hano nyagasani. You must take care of yourself. Asi wajya wiyitaho koko. It's only just beginning. Iri ni itangiriro. Kumbe hano mushuti Chucky. Yifitiye aka restaurant kamaze igihe baraje mugenzi nk'abagira neza banagaho. Jo. Come on. Ngwino muvandi haguruka mushuti. Da muganga nawe hakuno. Ahora kurikirana cya kirego cy'umuryango. Umugore yishwe n'umugabo we. Achiraho. Hello. Sasa maniga. He needs to stay down for at least a week. Akeneye rwose kuba yagumana iminsi. Yabuze amaraso menshi ntabwo nshaka ko yaduteza ibibazo.
half a centimeter difference on some of those lacerations, and it could have been a different story. bibaye byiza wamukura bitazatubyara indi nkuru mbi. I appreciate this, Tom. Ndashimye Tom. I really think that you should let me take him to the hospital. Nicyo nsobanura kimwe tumujyane kwa muganga. You can't. Ntabwo byakunda kubera iki? Marie, somebody just tried to kill him. Isn't that something Ngo that wasanga bagerageje kumwica cyo bapfa. police over? Bayana bibwira polisi. Ngavuga mugenzi nakantu kazima ntabwo ashaka kumuteza leta mu gihe atabishaka kujyayo. He isn't a stray dog or a bird with a broken wing. Erega ameze nk'inyoni yacitse ibaba. Ntacyo yakwishoboza Maria. That you love your lost causes, but sometimes we meet people who can get us to engage in old thinking. Hari abantu badushyira mu mitekerereze ya kera cyangwa ishaje batuzana ibibazo. Sheri ntabwo namujyana kwa muganga z'impamvu. Kandi niba utanabyumva birya agapanda. Mukobwa yamuzanye he? Hakuno mu kibari. Tayari. Mukobwa aza kwikururira amafege. Wana Sheri bari gupfa yuko yaza kujyana umugabo kwa muganga. Umukobwa arimo arakurikiza ibyo umugabo yamubwiye ati namaze imyaka 20 mfungiranye sinshaka kwiteza leta. Hey, just want to see if you are feeling all right. Yewe naje kureba niba umerewe neza. I just want to take a look at that wound on your back really quickly, if that's. Ndashaka ndebe igihe urukomere rwawe baguteye icyuma niba hatangiye gukira. Sorry. Indukira gakeya. Okay. Well, looks like the bleeding has stopped, so. Sanga amaraso yarekeye kuva. I can't tell you what to do, and I can't tell Marie either. Ati amugabo uri mukuru sinakubwira icyo gukora nkuko Sheri wanye nawe Maria ntacyo namubwira cyo gukora. But I can tell you this. Gusa hari ikintu mwana nakubwira. She's been through a lot. Uriya mukobwa yaciye mu bibazo byinshi. And if there's one thing that she doesn't need any more of, nimba hari ikintu kimwe adakeneye ukundi from anyone, adakwiye kuri umuntu wese yamuzanira ni ibibazo n'agahinda. Please don't. Niba umuntu ari kumwe arimo aragufasha nawe utamuhemukira mu mbabazi. Arikomereza. Gakobwa nako nakaranga k'Imana kaba kibereho. Yewe Sheri wawe aragukunda. Arankunda. You like him? Nawe uramukunda? No, that was a long time ago. Yewe namukunda gakere by'abagabo basubize. Ngabo uramukunda yabona umukunda cyane agufata nk'itenesi. I got your suit cleaned for you. Costume yawe nayitunganyije. Nayihanaguye. I didn't patch up the hole. Ariko hano baguteye icyuma ntago nabashije kwadoda. Can I help you? Nagufasha kwambara. Yitonze Rangije. I think you should go. Mukobwa ndakeka wakwitahira. Igendere rwose. Ukobwa ukuntu kamureba. Vano taha. Are you serious? Aho uri usa nahe. Aho gukiri. Ugize nabi. Ugiye ukazanga akobwa gataka babaye. Kakana kejo bundi. Last call for alcohol. Agora namwe bagabo muhamagaro wanyuma w'ico kunywa. Forever hold your peace. Murege tumwe amahoro bw'amahoro. Sasa umugabo akiraho telefone yasona. Hello. Haroye. Ndumamagara. Abana ni nimero atazi arayihamagara. Amagaye isonera mukabari arimo. Ya nimero bajyaga bavugana arebye aritaba. Hello. I thought it was time we met. Nacheka gari cyo gihe kiza ngo duhure. Afata icyuma. Ume. Mukire. Wow, tatuza se. Genda gake se nyine utarwana nawe. Bahita bakingaho bamanura amaridu. Urarwana no mukire. Now and die seconds later never knowing why. Ati unyishaka kanya wapfa amasegonda make aciye utanazi n'impamvu bakwisha. Murekure. Eje gusa. Stop it! Rachel! I have your daughter. If you would like to see her alive again. Wa musenzo afite umukobwa niba ushaka kumubona akiri muzima ukundi. I hope we can continue without the violence. Wareka tugakomeza nta bintu byo gukomeretsanya.
naho nuzana ibyo kurwana napfuye urapfa kandi umukobwa uramubura. So genda gake. Pereza list y'abantu wahigaga. No. Arayica. Oya. It's of no use to you. Trust me. Ibi ntacyo byakumarira nyizera. Position for you, Joseph. Ahubwo hari ikintu kimwe nshaka gusaba Joseph. If you should accept and succeed, you uramutse wemeye ibyo ndimo ndagusaba ukabikora bigacamo, be greatly rewarded. Kandi unzaguhemba neza. With a videotape recording ati mbere na mbere ari cassette yarimo irafatirwa amashusho of the rape and murder of your wife. Ndabanza nkwereka uburyo umugore yafashwe ku ngufu n'uburyo yishwe. Donna Hawthorne. Dore umunsi umugore yafatwaga ku ngufu yafashwe n'ikindi kigabo. Ntabwo nshaka kubireba wibigereka. Turn it off. Wabijimije. Sezera umugabo wawe. Yeah. Turn it off. Bizimye. Turn it off. Bizimye. Secondly, icyakabiri dore wamufashe ku ngufu ngwino umuri imbere. My handwritten confession. Rwose ari urwandiko nakwandikiye sankwaka imbabazi. And nyuma y'icyaha nakoze. Your kidnapping and imprisonment. Kuba naragushimuse nkanagufunga. Thirdly. Icya gatatu. And this is my favorite one. Kandi ari nacyo nakunze kurusha ibindi. $20 million in diamonds. Hano hari modi yamaze yagaze igiciro cya miliyoni 20 z'idolari. Lastly, and again, ari nacyo cya nyuma. This is only if you should succeed. Ati ibi nibyo bihembo byawe ibyo ngiye kugutuma n'ubinkorera. I will put a bullet through my brain and kandi numara kubinkorera amaze kuguhemba penzi nyuzamo isasu mu bwonko. You can walk. Kandi uzaba undeba. Answer 2 questions. Dasha ibintu ndi bukubaze uransubiza ibibazo bibiri. Nako ibisubizo bibiri. 1. Icya mbere. Who am I? Ndinde, who am I? And 2. Icya kabiri. Why did I imprison you for 20 years? Niye mpamvu yabaratumye ngufunga imyaka 20 muri gereza. If you provide satisfactory answers to both of these questions, nuramukuma ibisubizo byanya byo kubibazo ngubajije, a little more kandi ukama ibisubizo binyuze 46 hours from now, ndaguha rwose amasaha 46 were nonaha uraba ubutsinzi. Refusal of the challenge brings the same result as failure. Uramutse wanze gukora ibyo ngusabye n'ubundi gisubizo ni cya kintu nukukurasa. You stay a fugitive from justice. N'ubundi uraguma uri umuntu usanga wahunze ubutabera. You get no reward. Nta kintu uri buhembwe. No. Nta na kimwe uri bubone. And I kill your daughter. Kandi nyuma y'ibyo ndije n'umukobwa wawe. Mukobwa wanjye teteka senyine tozi. You should go to the police or try to warn Mia. The consequences will be severe. Kandi uramukugiye kuri polisi kuvuga yuko twaraburanye ndumva. Ndica mukobwa wawe nta no guhumeka. For her. Ubwo inyungu zawe n'umukobwa wawe. Don't. The extent of my will, all my umva ukora ibyo ngusabye nta no kuzuyaza. Friend Marie. Cyangwa mbanze nkwereke mushuti Maria aho twamujyanye. Kumbega akagakobwa kagenzi ke. Bakaganga kamuvuraga nako bagashimuse. Yes. Uwo mukobwa hana ari twamucuritse arabura gatonga afatwe ku nguvu nk'ibyabaye ku mugore wawe. It's 629 Cooper Street. Ahana afungiye ni kuri 629 Cooper Street. And you'd better hurry. Bibaye byiza bakwiye tukajya gutabara uyu mukobwa nataza gupfa. Ibyabaye ku mugore wawe. Mugaba mu adresse hano umukobwa yashimutiwe. Ajya kureba kakaganga munyenzi ko kamaze iminsi kamufasha. Akamwita akitayo. Marie. Yesemi ndani. Maria. Maria. Sanga. Baramukoma. Hey, Joe. Kumbe sasa Samuel L. Jackson. Wasenze sana. I was gonna let Cortez here have some fun with. Nari ngiye kwishimishiriza kuri uyu mukobwa sha. You're here. Nasirahageze sha. The bitch can wait. Mukobwa yategereza. Banze nkwinureho sha. Nkwimureho. Let's go. Tugende sha. Let's go. Mamoza nibyo yankoreye sha mwereke yuko nawe byamugirirwaho. Sana kakandi kadebe imyanda hasi. The last person that got the better of me. Mwana wanyuma nanjye mugiye kumenya sha uko neye. Dana bwa bwembe bwogosha mu masaro. And tortured her for 16 fucking days. Giye kukubabaza hamwe n'uriya mukobwa iminsi 16. You abanze ncumunwa kwanza fucking in LA. Nkwereke kira telefone irasona reka nze shagumana urwembe nane uyu
Yes. Yego. I'm afraid I can't do that. Ntago nabikora, ntago byakunda. Reparations must be made. Rwose ngomba kubanza nkamutegura. Well, indeed it was you who gave me this address, and ambere nambere niwe wanampaye address za hano umukobwa yaratuye. I appreciate that, but kumbe bamukire batandukanye niwe wahamagaye ngo niwe wahaye ikintu cya address za hano umukobwa atuye. Ndabyemeye. No. Oh yeah. No, there's nothing you can give me that will stop me. Nta kintu na kimwe wama cyampagarika kumubabaza nkuko yambabaje. Go to the door. Jya ku muryango. Wajya ku muryango. Ajya ku muryango arebe ikiriyo. Ahasanga igikapu. Cortez. Reba irimo aho sha. Arangije. Umbe babakomye ipinda. Well, maybe I can. Wenda hangaha. I thank you for your generosity. Arakoze rwose kubwo bucyubahiro n'umutima mwiza ugiriye ariko. Iki gitambo nahingiye gutambana birarangiye. Bamuhaye bitari. Ugira umugoroba mwiza. You a lucky motherfucker, you know that? Umunyamahirwe wa musenzi we. Urabizi? Let's go. Tugende mwana mureke umusenzi. Baramurokoye wari ugiye kumwica. Kananga k'Imana mugenzi nako kari kabijemo. Gakobwa karaha. Rangije. Ndakura ba musenzi. Mugenzi. Agorye k'Imana kamufashije. Akaganga wa mukobwa ihangane. Ukuri k'Imana ihangane. Ari bafite kungufi ihangane. Ihangane bibaho. Ihangane rwose. Araka. Hakuno umukiriya bayibereye mu rugo. Arangije. Hakuno. Kobwa amaze kwambara tayari. N'ahantu umukobwa ari. Byose barabireba mu cyumba. Mugabo sasa niba ari iki cyamutwitse. Hane igituza cyose ni inkovu. Kobwa arangije. Hari amafoto y'agakobwa kari kumwe na sheri wako. Ntiyabyitaho. Kiye bahebye man. Kuko bari bamfashe ku ngufu. Nibwatinze. I have a friend downtown, so I can when mfite umushitanje ba downtown niho ngiye kurara. Stay with her. Kanyene ngumane nawe. Hano ntago nahumvira umutekano. Kiraho. Telefoni. Hello? Arabyo bamubwiye. Every time he calls, the same music plays. Umuntu ahora buruka amamaga yacuranga indirimbo imwe. Kobwa arangize. Indirimbo icuranga ashyiraho Shazam. Arayishazaminga. Yumva indirimbo bwoko ki? Irakurura. Bahita bayimwereka. Ni indirimbo yakoreshwa ku kigo cy'ishuri cyitwa Evergreen Academy School Song. Ni indirimbo y'ikigo cy'ishuri cy'ahantu. Green Academy. Ni indirimbo y'ikigo cy'ishuri. Baza kuyisacinga cya kigo cy'ishuri cyari cyo. Basacinze ikigo cy'ishuri. Barakurura. So weird, I can't find anything. Hano nta kintu twabona. Now here's something. Who's Edwina Burke? Batangira kureba abantu bahize. She might know something. Ariko byanga byakunda nabana ko netwa directrice. Ikigo cyari gihari muri 81. Ikigo cya kera bizeho. Bajyayo. Memu goroba. I used to drink a lot. Twamukobwa kera nakunda kunywa inzoga nyinshi. Yeah, well, I used to drink and I also did a shitload of other stuff. Ati nayo narazinywaga ariko kubera kunesha kazi n'umwanya nzivaho. Tonight was the first time that I wanted to use again. Ati rijo nibwo nagize ibibazo bihungabana ko baragiye kumbaza kumva nanjye kongera kuzinywa. I'm glad you're here. Ati ariko nishimye ko hari gatangira kumukoraho. Erega nsigaye nkubona. Se nkubeshye. Umva amahoro mu mutima.
higarimwe n'irikambwe rya senkani tayari hakuno do ndebera kugenda bububa araho baje urugo rushaje. Miss Burke? Madam Burke. Burke from Evergreen Academy? Yaba ari we wakoraga mu kigo cya Evergreen Academy? Yes. I was wondering if I could talk to you about Nandi mu ndibaza niba twaganira. Former student. Kabanyeshuri bize muri kigo mwitwa Joseph Doucette. Joe Doucette? Waho mwibuka? Come in. Injira nta kibazo. Not at all. Mama ntago rwose umanga menyanganire. Please. Nani mwana tunganya gacyayi. Udamu yazari directrice w'icyo kigo. Joseph Doucette. Joseph Doucette. Do you remember him? Waho mwibuka? Of course. Cyane ndamwibuka. We had many students gain notoriety, but he was our only murderer. Ati rwose yari abanyeshuri benshi hano bigiraga ibirara kuri iki kigo ariko uyu mwana rwari agatangaza. Thank God. What if I told you that Ese wakubwira ngo innocent and another man killed his wife? Ese uyu mwana bavuze ko yaje guhinduka umwicanyi wakubwira ko Doucette ari umundi muntu wishe umugore we? Someone he knew at Evergreen. Kandi wamwishe n'umuntu biganye muri Evergreen ikigo wayoboraga. Why don't you tell me who you are? Ahubwo se mbere na mbere yo kumbwira byinshi wowe urinde. I'm sorry. Mbabarire. Kumbu kubaganira umugabo naca mu gikari. Ati geretswe Sebastian mfite projet yo gufasha abantu b'abarwayi baba badafite ubushobozi. Joseph se ko yabuze imyaka 20 bakomeza kumuganira umugabo acinyuma mu gikari. Mudama atetse ka cyayi. Maniga nawe acinyuma. Sasa urebe. Yitonze. Hasi niki kwemeza ko yaba atarabikoze? That suggests he was framed. Hari ibimenyetso bigaragaza yuko yabeshiye ko yishe umugore bari kuriya mugabo yararenganaga. That comes as some relief. Ati numva none bitumye ntuza debe. Very handsome. Yari umwana mwiza arakasore kakabogare. Donna adored him. Ati rwose n'abanyeshuri baramukundaga abayobozi bakundaga imico ye. Thought very highly of himself. Ati ubona ko ari umwana rwose ufite icyerekezo ntibazi ko yaje gukura akabigisinzi. Sasa directrice akura afite amafoto y'abana ya kera agenda yacamo muri 80. Ati niba yarakuze bikanga ntawe ubizi. You said you thought it might be another. Harya wambwiye ngo uracya wamufunza ashaka ko ari umunyeshuri mugenzi we. Ndaceka Joe ashaka ko afite abanzi. Gendere budufoto tw'abandi bana. Arakomeza. Anyone. Hari umwana waba ukeka? I honestly don't remember. Nakubeshye abana biganye nawe sinanamwibukaga. This morning. None se wajya gukira ikigo? My father built it brick by brick. Ririya shuri ryubatswe na data umukecuru namuganirira. Director sold it to some faceless corp. Ariko naho data yapfiriye haje kujyamo indi komite y'abayobozi ishuri bararigurisha. Kuva ubwo nibwo twarivuyemo. Files, records, the entire history of. Ariko amateka y'ikigo cyose files cyangwa ibyandiko. School. Byaracyari mu kigo. Abandoned. Ishuri ryarafunzwe ariko ibintu byagumyemo. Sabura beho Mari urakoze. When you first arrived, you said you believe Joe is. Ugikikana wambwiye ko wizeye ko Joe ashaka kuba inzira karengane. Innocent, not wise. Ntago yari ahubwo avuze ko ari inzira karengane. Thank you. Sawa urakoze kubwa makuru maye mama. Kobwa arangije mu gitondo. Ikigo cyarafunzwe ariko ibintu byari birimo na n'ubu biracyarimo nta kintu cyahagaritswe. God, you went to school here? Hano no wigira. Time ago. Yati niye kini gishize. Hano abaraje umutekano. Tuzagaruka nijoro nati cyane. Sasa ayo bakubujije kwinjira ahantu. Bararetse burira no gusubirayo amasaha y'ijoro. Mugabo yagiye yiba. Hakuno amafoto y'abana ari mu gitabo. Tangira kugenda bafotora baje muri ka motel. Kobwa za hakuno gukaraba. Tayari.
telefone uko isona. I didn't know him back then. I don't even recognize the name. Sasa bafotoye umwana ifoto imwe y'umwana barangije bayohereza mugenzi wabo Chucky. Any of your friends, maybe they know. Ati mwereke basi Chucky nayo bariganaga amwe ati basi ohereza ifoto y'abandi bana twiganaga urebe ko baba bamuzi. I haven't seen any of those assholes in years. I doubt they basenzi bose twiganaga bandi maze imyaka myinshi nisinyonje kubabona. talk to me now. Nta numwe tukivugana. I hated everything about that fucking place Ati except mana cyakigona nacyangaga nta kintu sibyo wavuyemo nk'iniga tukabana. Mbabarire. There's nothing to be sorry about. Mani namwe yo kunyaka imbabazi bro. Find out. I'll call you back, okay? Ako basi nyizi cyo menya nakumenyesha. Yakobwa kavuye koga n'ubuye swime. We should change your bandage. Mwaratse guhindurira bandage mu mugongo. Tayari. Yeah, please. Yaro kunumba mbona. Keneye ubufasha. Se usibye ubwenge buke yureba. Kabona umuntu amaze iminsi. Mugabo namaze imyaka ariko se wamuye muko. Uzi imyaka 20. Ibona ari cyumweru byamunaniye kwihangana nga tayari. Kabasimbukire imprimante nga tayari. Hanswe imyaka 20. Kumba aho bajya hose. Ushyiraho imara bareba. Vuba vuba. Do. Kagabo tayari. Umugabo yari yarafashe visa none nabonye hano ntago yakwongera kwibuka ibintu bya visa byo kujya muri Amerika wapi. Ibintu bya visa byari bigiye kumuca umugongo. Ezra rya Yesu. Manegana ya hakuno kumbe akana yakuyemo kana kamwe muri abanyeshuri ni wamukire umwe wamuhaye yakakazi arangije pata telefone amagana mugenzi we umuntu hamagaye ntago bashije kuboneka basi gutumwa bugufi. Yo, it's Chucky. Kumbe hakuno do telefone ya uriya mutipa afite Joe uyu mugabo nayo yarayibaginze ibintu avugiraho nanu nawe arabyumva. Sasa Chucky amuhereza makuru amubwira ati Joe ukigera hano hituma magara. It's not about him, it's about her. Ati kibazo si cy'umugabo ahubwo ikibazo ni cy'umukobwa muri kumwe. Remember? Uribuka cya gikobwa twiganaga babahunu bicuruza babitwa ngo cyarije ba Congo. Ati wa mukobwa ari Congo. Jesus, Joe, call me. Joe umamagare. Amenya ko yamenya makuru na message arazisibana za missed call. Chucky umukire azano kakana yafotoye niwe wakuza avamo uyu mukire bariganaga kumbo yabimenye. You called her a whore. Harya mushiki wanjye amwise ngo ni yari Congo. Pato munyururu mugazi mwijosi bamwise Congo ngo arerigurishaga mu kigo cy'ishuri. Kumbe bano nijoro baje mu kigo secretary atashye abana bakiriwe gakubitwa. Simbuka ikigo bajye kumenya amakuru yose yitonze. Sasa hano tayari menishyira kure Adrian Price za kumushaka. As we begin our preparation for the new school year, I would like to call barategura buri cyo babajyana ku shuri rishyashya umwaka ugiye gutangira mushya. arrival of a new legacy student from the Price family. Ati bari abana rwose bavuye mu muryango ugaragara. Amanda Price. Umuryango witwaga ba Price. A check for Amanda. Nshakira n'undi mukobwa ari mushiki wa kana witwaga Amanda Price. 1986. Hano 1986.
9-6 I got it. nabibonye nabyo. Ma'am, Document asigaye aha. it has come to my attention that the Price family is relocating to Luxembourg. Ati baciye abana uburenganzira bwo n'umujyaje nakandikira ikigati ndashaka abana yuko mwaba urwaniko rwemera kwimuka umuryango wa Price ugiye kwimukira muri Luxembourg. Arangira kuramo agafoto k'umukobwa gahereza umugabo. Waba umwibuka? Mugo batangiye kwibuka hari umunsi umwe. Umukobwa kakaraje rwose karimo karafura umunyenda arakira agasore gato. Be in their rooms. This is a very serious infraction. Agatangaza ugiye gufura utwenda twimbere. Hasi wamuretse. Banyuzuraga gashikuriya musore Price. Very sexy. No ubwenda rwose buri sigisi. Oh, what a fucking freak. Weza na hapo. Umukobwa aragiye gufura imyenda atangira kumukiniraho. Se mwaretse undi mwana. Let her through. Reka ntambuka ariko. Atambuka mabuja. Deri marebe ku buryo banyuzuraga agakobwa kakiri gato. Bad bitch. Chucky, why don't you shut the fuck up? Ase mwafunze iminwa. I don't care, I'm drunk. Nebwatinze. Deri maragenda yibuka. Kananga arana yajyaga bikizoga kiri umunyeshuri. Yibuka umunsi umwe yari yatsimbye cyo kunywa aza kunywa inzoga mu buryo butemewe tayari agiye kumva hafi aho haraho kakubitwaga yari akiri umusore muto. Kumana harabaga kubitaga. Highway Muzee Fatuka na rubaga imande. Kumbe ka gakobwa ka Amanda Price kari karimo karicundeba n'umuyobozi w'ikigo. Bahuje amaso iryo joro. Highway tata we. Imana byibuka byose. Let's get back. Subira inyuma. We missed. Ntago nzabikumbura pe. Nebwo umuyobozi w'ikigo yasohokaga. Byose arimo arabyibuka. Gakobwa barongera bahuza amaso. Maniga nibwo yacomokaga. Ndimo arafotora makabyibuka byose. Nebwatinze baza hano. There. Aho ngaho. Family tragedy in Luxembourg. Hano haje kuba ibyago ku muryango wabo bamaze kwimuka muri kana gace bageze muri Luxembourg. Of a most unpleasant mess. The crime scene indicates a double murder, suicide, and hano rwose habaye ubwicanyi bubiri kwiyahura n'umugabo wiyahuye. Not be released at this time. Await. Mugenzi uyu muryango ngo waje gushira ubwo nyina w'abana yapfaga umukobwa na se. Tale of murder. That's him. Ati umwana yaje gusigara aza kuvuga inkuru y'uburyo umuryango we yahuguye. Kumbe mu bapfuye harimo Arthur Price, Emma Price na Amanda Price. Bari abana babiri umukobwa n'umuhungu na se na nyina. Ariko kwirimba yari abana bangahe aho umwana umwe n'ababyeyi. Nebwatinze. Aba nabo kugera aha. Where are you? Chucky uri he? Wasanga modoka ari kintu banazemo. Umamagare nobo no butumwa. Kugira gutya. Hari ibyo bamuhaye. Ureba neza ari umuntu baciye ururimi. Bararuzana. Wibuka Chucky yatewe. Agiye kubwira mugenzi we ati turimo turazira umukobwa. Twise congo. Chiteka Sheri ihangane. Désolé en tout cas. Hangane. Umugabo ashyiramo agakote. Uretse yamenye ukuri kose. You're not nakwica. That's your daughter. Ntabwo uzabona umukobwa wawe. Okay, and if you kill him, kandi nabwo numwica. You're still not going to see your daughter. Nubwo nibagera kimwe ntabwo uzabona umukobwa wawe. Ujya gura n'umukire.
amenye ko mwiganye nka mushe wari umuzi yari yicundabaga n'abayobozi b'ikigo ni amahitamo ufite ndakwinjiza ntawe nshaka kugenda ako sheri ubuzi abagabo ko arabibura nubwo uri igisaza nyumva neza ahubwo nsezeranya ko uri bwe muri cyumba sheri bebe bise imyaka turayikata nzishyira ku cyangwe nkora akajimu mpinduka gasore utagira undi muntu muvugana sibyo sheri nta kibazo amuha urubizu mbebe sheri nakunze ugume hano ndashaka kwibyarira umwana humura uransezeranya ndansezeranya cyane reka wasanga ninde yarageze muhumura twiwacu do ni impanga uriya mukobwa wanjye nubwo nawe ari umukecuru akuze nshaka kumukurikiza mfite umwana afite irungu nshaka kumukurikize muzehe tayari. Listen carefully to what I tell you. Umva ibyo ngiye kubwira. Write this down, you'll need directions. Ati bigenze gacyari ngo nkeneye icyerekezo. Ndangije afata imodoka. I'm ready. Nditeguye. Where to go? Biraho kujya. Ana mwereka sasa icyerekezo ku ikarita. Sasa yariwe. Anafite agatindo. Zo n'umujinya. Kagabo baraziranye bariganye primaire. Mukobwa wanjye ariye. Ano, mfite igikobwa. Kikirinzi. Kiramukoma. Yewe, gwembe. Yewe gatata we. Boss. Urwembe data we. Kagabo. Ibintu byahindutse. Umukobwa wanjye ari arangije kada telecommande. Where is she? Ari he? Here. Here go. Quite close by, actually. Oh, waretse gusakuza ukangera tukaganira nk'abagabo. Kagabo gafite gasuzuguro kavuga kito. You'll not save her until I have your answers. Ati nubundi warwana ntago umbone nyene ibisubizo. Please put that away. She will suffer. Shiri icyo cyuma hasi uze tuganire. Bakire nagasuzuguro nta bintu byo gusakuza. Your reward. Do ibihembo byawe ngibiza diama. I'm a man of my word. Je nakubwiye ndi umugabo w'ijambo ryanjye. So, who am I? Harya ndindi. Doyle Price. Witwa Adrian Doyle Price. Why did I imprison you for 20 years? Niye mpamvu yatumye ngufunga imyaka yose 20. You blame me for what happened to your family. Wamoye ko ibyo nakoreye umuryango wawe. Elaborate. I saw your sister with a man down at the greenhouse. Impamvu imbere na mbere nuko nabonye mushiki wawe arimo aricunde n'undi mugabo turi mu kirori ku ishuri. They were fucking. Bari baricunde bakoko. They were fucking. Barimo baricundeba. Isn't that what you told everyone? Ese byo byabwiye buri umwe? Yes. Cyane. I told Donna. Nabibwiye Donna. I told Chucky. I told half of everything. Nabwiye kimwe cya kabiri cy'abanyeshuri bose twiganaga. Spreads like the plague. Mubundi amagambo yivuzivuzi akagenda nk'icyorezo. A man is a whore. Amanda yije mu kigabana bose bamwita ngo ni congo. Urigurisha. Ngo amatimba, baje n'ibigina. Uricuruza, bagufatanye n'igisaza. Umwanetse si Maria Nyananga. Mukobwa. How difficult it was for Amanda then. Ndibuka uribwa muri cyo yaciyemo uwo munsi. The torture she endured. Ububabare yaciyemo kandi because of you. Byari ukubera with all because of you. Continue. Komeza. I didn't know it was your father until today. Ntabwo nigeze menya ibyaye naso kugeza uyu munsi. I didn't know it was your father until today. Ntabwo namenya ko umuntu bicundebaga yari so kugeza n'uyu munsi. Babyeyi baba barataye umuco akagenda agakubita n'uwo yabyaye. The school must have found out what was going on. Ati menya ishuri ryaramenye ibyajyaga mbere. And you got your family out of the States as fast as possible. Iso cyo yakoze nta kindi kwari kugira ngo ahunge vuba byihuse
acike mu gitwari turimo. I'm only guessing, but running didn't help. Usibye ko nubwo mwirukanse mugahunga umujyi ntacyo byabamariye n'ubundi amakuru yageze naho mwari mutuye. Kwa kununga Nyamirambo kagera Remera ugasanga inkuru yageze ni Remera. You must have been afraid of what was coming. Bari mwaratinye ibigiye kurikira. Nothing of my father. Ntacyo waruzi kuri data. He knew no fear. Data nta muntu yatinyaga. Only love. Cyakora kwari kudukunda. Arthur Price was a great man. Data Arthur Price yari umuntu w'icyubahiro kandi yari umuntu mwiza. And he will always be a great man. Kandi azahora ari umuntu mwiza. He will always be a great man. What we had together was icyo twabonye nta kindi. Beautiful and special and pure. Icyo twabonye byari ibihe byiza by'urukundo kandi bishimishije. My father did what he did to honor and preserve that. Data yakoze ibyo agomba gukora ku bw'icyubahiro cy'umuryango. Ese nta kindi yakoze. Papa fashe umwanzuro arasa mukobwa we aho kugira ngo nyumva mu matwi yanjye unaga kubisa n'umwana wanjye arasa n'umugore we. Hey, ibyo nibyo data rero yanze kumva ko kakubiswe hagati ye n'umwana we. Umuryango wose uzaguma mu gisebo bagume badatekanye naho bazajya hose bizabakurikirana. Mugabo asasu yarabira rimwe ryagiye ku mwana na nyina kiramanda loading amandi masasu yitonze. Nibwo yaje hakuno ndani sanga muhungu we yiryamiye mu ntebe. Papa sasu mu gituza hamwe wa mugabo ahora n'inkovu. Usaza arangije tayari nawe ariyahura. Niyo mpamvu kwirimbi hariho amazina atatu. Papa mwana ntabwo yapfuye uwo munsi. Ntabwo yapimye mu mutima. He loved my sister. Ati data yakundaga mushiki wanjye. And he loved me. Nanjye yarankundaga. My sister Amanda and I thought urabona Joseph nge na mushiki wanjye Amanda what we had with my father would last forever. Numvaga icyo twari dufite hagati yacu n'umubyeyi wacu ariwe data twumvaga twifuza ko bizaramba. Nobody could take it from us. Twumvaga nta wundi uzabitwambara. Data we na mushiki wanjye bwarakubitwaga ariko nkumva ko n'ubundi nuko mukunze. Urumva? And yet you did. Urangije utwambura umubano mwiza twari dufite hagati yacu. And yes. Urukundo twari dufite hagati yacu ruhinduka amarira. That is why I imprisoned you for 20 years. Iyo niyo mpamvu nagufunze imyaka 20. It seems you've won, Mr. Doucet. Nyakuba Doucet yamaze wazitsindiye. Mukobwa wanjye ari he cyane. Aza kumumwereka. Kobwa wawe kaze nkwereka hari nugira ikibazo. Know what I find fascinating, Joseph? Uzi nabonye gitangaje kuri isi Joseph. Never stop to ask the most fundamental question of all. Nta munsi numwe ugeze uhagarara kuba wambaza ifatiro ry'ibintu byose turimo turacamo. Why did I let you go? Kuki utambajije impamvu nagufunguye ngo wigendere? Arakomeza ntiyabitindaho. Buri munsi yabaho umukobwa wanjye nta bindi. Kutigeze umbaza impamvu. Nakuvunguye nkakureka ngo ugende nyuma y'imyaka 20. Yitonze. Mind your head. Ucunga umutwe wawe utakubita hano hejuru. Kagabo kavuga gatuje. Mind your head. Mitambo kirubo kacu kawe. Danja muzana hakuno. Introducing one of the longest running shows on television.
naringiye kwereka ikiganiro gishakira ku mateleviziyo gikomeye cyane ariko igitangaje cyarebwaga n'umuntu umwe. Naragiye nkora studio yarebwaga nawe gusa. Wari uzi ko kiriya kiganiro cy'umukobwa wawe kuri televiziyo cyarebwaga n'isi yose? Nibyo nari narapanze uzajye wireba na mukobwa wawe. Kumbe nta nubwo umwana yagize ajya kuri televiziyo, n'aba babyeyi bavuga ngo bareze umwana byari ibihimbano, yazanaga ababyeyi batari abanyabo n'abanyamakuru ba pirate batari abanyabo. Reba intebe za studio, utuntu tuvideo nafataga ngakohereza ngo urebe ubone ko umwana wari mu muryango muzima. Arangije We adopted Mia shortly after the tragedy. Reba ababyeyi bavuga ngo twafashe umwana turamurera, nyuma yaho ise yiciye nyina. Sasa So we were lucky enough to rwose Imana izaduha umugisha twarareze. Rwose Imana yaduhaye umugisha. Wabibonye? Amuzi ko mutwika n'abandi dutwika ngo bakira aho mbana rucuranga hangije wacuranga mwana yakuza kunda gucuranga ngo barebye mukobwa we yishima bamukomaguye basi. Must believe whatever they see on television. Yari gitekereje kuri isa abantu byo babona kuri televiziyo byose bumva ko ari ukuri. Thank you, Ashley. You can go. Ashley urakoze wakwigendera. Uyu yitwa Ashley nta nubwo ari wa wundi. Dore nta nubwo yigeze kubitwa n'ibyo yari yisize. Ngo nguki? Joseph. No. Mia. Oya, Mia. Mia mwana wanje. Mia! Joseph. That is not your daughter. Ntago ari umukobwa wawe. Ashley is a musician and very well paid actress. Ashley ni umunyamuziki, ni umukobwa w'umuhanzi kandi ni umuntu ukina amafilime rwose uzi ko acting imbere ya kamera wishyurwa. That I've had in my employ. Uwo mukobwa natangiye kumwishyura afite imyaka 10 ngajya muca mu biganiro nakwerekaga mbese kari umukobwa wawe. Hamsenzi we fata akagabo gatangiraho birahagije rekera. You tell me. Ngira umukobwa wanjye ari. Answer the question you never asked. Wakabaye ubanza ukansubiza ikibazo tugeze umbaza. Why did I let you? Niki cyatumye ngufungura nkura muri gereza? Kubita akagabo ngamusubiza. You tell me. Ngira wa musenzi we. You know the answer, Joseph. Nawe igisubizo urakizi Joseph. In your heart of hearts, you know. Umutima y'imitima yawe urabizi. Plain and simple truth. Nakantu koroshye kanda kuri telecommande. Tangira kumwereka ko umwana akivuka mugabo yamukurikiranye akibyara. Hano bari baravuye mu ishuri dore kami yakuva kakira akana. To change her name. Uburyo washatse guhindura izina rye. Amateka y'umwana we yose barayaplayinga hano kuri kamera. Ukagiye akura. Parents. Uburyo yaje kubona abandi babyeyi. Insensitive mother. Rwose kuntu yaje kuva mu mukobwa w'igikundiro. Loving father. Yaje rwose kubona n'umuryango wakunze umwana wawe. From her too soon. Ariko vuba aha 20 years to create. Byamfashe imyaka 20 kugira ngo uyu mukobwa mureme. Caring woman. Murememo umugore uzi kwita ku bantu. Kumbe kaga kobwa kamuvuraga ejo bundi kana kubiswe niwe mukobwa we wanyawe. Eager to help those in need. Namukize mu mutima wo gukunda abarwayi ku buryo umuntu wese amurwariraho yamufasha akamwitaho. Nawe n'umukobwa wawe karakubiswe nuko na data kakubiswe. Dore umugabo ngaragwa muri koma. Nawe wumva ukuntu Yesu agira neza. Iyi video nyikize hanze wabyakira ute? Joseph Duseti umukobwa wakuvuraga ejo bundi kakubiswe n'umwana wawe gira so yiturwa indi nawe umva uko Yesu agira neza. Niyo mpamvu urajye data yiyahuye. Yewe data we, yewe ga data we. Arangije amagara agakobwa yagasize mu rugo akabwira agashaka kuzagatera inda. Mukobwa akamukurikiza nimba yadara yaba ari murumuna we nimba yaba ari umwana we.
Joe. Ntabwo bishoboka mu mugabo arimo ararira. Ntabwo bishoboka. Oya. No. Oya. Oya. Utambabaza ntubivuge. Ara recording. Uyu ninde? Get out of it, please. Wabimukuyemo ibintu wabimukuyemo. Uyu ninde? Please. Ntuvuge. Don't hurt her. Utambabaza mbabarira. Hurt me. Babaza ngiye barakupa. Yes. Filibira. Please. Basi nyica. Please kill me. Mbasi nyica ntago nakwica Joseph, ntago ari twumvikanye. I let you go. Niyo mpamvu nagufunguye ari ukugira ngo mvu buribwe data yaciyemo. Ujya kuvuga ko uwe n'umukobwa gakubitwa. Experience this moment with you. Ndashakaga ko duca muri ibi bihe hamwe tukumva uko bimera. So that you could truly understand what I had. Nawe wumva icyo nari mfite mu mutima buribwe nari mfite. And what you took from me. Unyumva mu mutima wawe wumva icyo wanyambuye. Wanyambuye data urukundo yarafite hagati na mukobwa we. Nawe umva buribwe twaciyemo. Nawe noneho umaze imyaka 20 mutari kumwe. Ubusura mu gimbere umubwiye ati mwana wanjye twaragakubise. Ese tubyiyibagize, ese tubyibagirwe, ese ntibyabaye. Umugabo nawe umunsi yaraziga nabona umukobwa azamwere ku rukundo yarumweretse. Yewe data we. Ihangane. Buriya umunwa ni mubi akura yimbunda. Heaven make me free of it. Ati ndumva ijuru rimbohoye. Is silence. Reka nduhukire mu mahoro. Tayari nkuko yabimubwiye. Yenyuzamo isasu. Ndimo ndibaza. Umugabo aratahabwira umukobwa ati ni Jeso. Arafata kaseta agenda yimwereka ati dore wakureze nguyu. Ati niwe mukobwa namaze imyaka 20. Numva ko igihe nzakubona nzakwereka urukundo nk'umubyeyi utarigeze. You will never see me again. Mugenzi nakiri umugabo yakoze yafashe za diamant azicamo ibicece aravuga ati Dia Maria ntuzongera ku muntu ukundi. Kiyamana kaga yaraguze. I'm gone from your life forever. Ati ndagiye kandi mvuye mu buzima bwawe ubuziraherezo. Kutazongera kumbona. I have done something terrible. Nakoze ikintu kibi. Kitatuma nongera kubona nawe. Something unforgivable. Ikintu kitatuma unambabarira. For it I must Ugahisubiye muri kazi ke. be punished. Ati kubyo nakoze ngomba guhanwa. For a short while I was happy. Ati byakanya gato cyakoza na wamaye ibyishimo. Kobwa arangije kubera wowe. And I will cherish that happiness forever. Ibyo byishimo nzabigumana. Yafashe za diamant. I will love you. Arazipakira zeza mukobwa we. Ati Maria nzahora ngukunda. But you must forget me. Are kunyibagirwe. Musigira urwandiko. Arangije aza kwa yamabandi. Samuel L. Jackson. Abapakirira izindi diamant. Do not waste one more moment of your life thinking about me. Ati mukobwa wanjye ntuzamare ntabwo namwita mukobwa we. Ati wa mukobwa ntuzongere kuntekereza ukundi. Enjoy. Uzagende wishime wibereho amahoro unimu kujya gutura handi kure. Mugabo arangije yafashe yamabandi nabo abaha ku budiyama abasaba ko bamufunga ubutazasohoka. N'ubundi gereza yarayimazemo imyaka 20. Yaraje afata zanzandiko yari yarandikiye mukobwa we. Zose arazitwika. Aturabeho goodbye. Kobwa najya gutangira ubuzima. Gafaranga karahari. Ati ni Joe. Yifitana gape gafite ibondo nka ari. Tayare. Bazari igiporezo mugenzi nk'ibisanzwe. Ajya yirira. Yisabiye ko yafungwa burundu. Tayare. Haraneka bari akavido ka mukobwa we. Yasetsemo. Ciao, mujya mwirinda iminwa yanyu nubwo ngiye ungaburira. Ndateka filime rukugenze bahitaga Old Boy yari sakala da premier umvaga kuva muri GT Business Group. Abagiye mwakoze kuza murabonda bakunda cyane. Hasta la vista.